Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulalam khamat hakajing rakhe kasi laitlu kebahinyo pupra Redford menta kasngi. Dak kebaken mau burom ya barok kinong pha ya la kajing imbat kinong yele laitlu jong keri. Hakajing ajing kren ke jong u ula panjur halor kajing nok senyang joki ken hun beper ban yo jing laitlu bat ula pen pauru ya kajing so scam ba ke India kan sala ban pen urlong ya ke Viksit Bharat hashwa usnam 8000 sau punyo ling ba kajing tre lang da barok. Umudi ula ajing ro ru ya shibon gut kinong shong shnong ki bla samlang ya la ki jing ajing mut na ka benta ka ni jing ang nut bu la pentik na ba ka jing la ban le bha ka sarkar jong u na ka benta ka roi ka par hakari da ka ba phai khmat halor ka mat tre kam baning kong e hakari lani nation first policy से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखल कम हो। Hakajing rakhe kasngi laitlu kebahinyo